E rua ngā tohu nui kua whakawhiwhia ki tētahi tokorua, e rua hoki ngā take. Ahakoa no waho ke rāua i te whanganui ātara. I reira rāua e whakapeto ngoi ana mo te iwi Māori i roto i ngā tau maha kua taha atu. E hara Daphne Luke i te tauira pakihi nāianei. I just need to look at the women in this community. They're leading the way, both on the marae and in our boardrooms. He tamāhine nā rongo mai wahine, ko i anake te wahine Māori i whakahōnoretia i tēnei tau, mo ana mahi pakihi i roto i te hapori. Ko tāna mahi ake, ko te waihanga hononga i waenga i ngā pakihi, iwi ki te iwi, kanohi ki te kanohi, tāne ki te wahine. We need more women in leadership roles, including being chair people. Why is that? Because we need the balance. We need te ira wahine and te ira tāne, because together it'll make us stronger. Mai te rā weke motuka, tainoa ki te tūranga whakahaere poari. I nāianei kei te rangona tōna reo ki ngā taumata tike. Anything that contributes to the survival of Māori as a people, distinctive from all others on the global mosaic, I want to be a part of. Kai muri i ia wahine toa, he wahine toa anō. He wahine anō kai muri i tēnei tangata o Ngāti Porou, kua uhia ki te hōnore, te tohu tāpui. Wai maria hau, te whai ae, ia Kathy, koe hoki meki e tuara kia. John Clark, he ua te whakaki i ōna hu, kua roa e mahi ana hei kaimahima te kāwanatanga, te rōpū whakamana i te tiriti, te kaikomihana kaikiri me te mahātu. Ko etahi wahanga e ahua uawa, engari ko te nuinga he pai e ngā wari noe. Haunga anō rā ngā wero nui i muri i aia, kai te hanga whakawhitinga tonu i waenga i te karauna me te Māori. Kei te koe tonu te tinana, he nui ngā tau ki te toi. Ahakoa ana mahi whakatipu tangata, ko te mahi kai mua i te aroaro mo te rānei, ko te whakatipu rākau. Kia ora te iwi. Ngā hoia Wade, te karere.